Mukethi nkatho na Nchone Mutegeri kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru thaa 3 narua iri tariki 3 mweri jwa 2 mwakani jwa 2025 hamwe na nteto iria nkureterete ni Njuri Njeke kuromba gikaro na Rais Ruto bakiuga Meru iterekerete njirene njega. Tokobota no tongeria bokoma o kombeka utabatikinya kuya kuno embe Ayuthi bamwe kurega Kawere Gembe. Mukuru umwe kurota thirikari ni kurega kumuria kithaka kiria gia kichukuru ya Kanyakine. Mbeo mbithi Embu kwigika CS Muturi na kumeneria atongeria ba county baria batichumirite kwariria makarika jogwatani utae. Muonaniretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Akuru Banjuri Njeke Meru ni batumite ntumiri kiri Rais Ruto na kuga Meru iterekerete njire njega ni bataririte kurega kunganirwa kwao ni Ameru baria batunyitwe nguge nyuma ya thirikari ya Kenya Kwanza kujukia otongeria bakienda itebibi gucokerwa Meru. Baugite batetikiria mwana wao CJ Martha Koome nawe anyamarwa kana gutunywa gite bakiuga tariki 14 mweri twite ni ntuku nene kiri kumenya kethera Meru ikonoka kanari. Muthuri Muriuki na ripoti ije. Mbere atukwire Mheshimiwa President twina nkatho no ntubwa utunenkera mwana wetu kindiki ure mwana wa Njuri na mukuru wa Njuri Njeke ya Meru na Njuri 2015 ni muritire iramwethia mwaria kana spokesman wa Meru na Njuri ite atata ikoroteria muntu no nkinya akanene atondu